Petre, ti danas pospremaš suđe. Petre... A? No. Opet ručaš na mobitel. Ali svaki ručak ovo je. A dobro, nije pristojno. Pustite dijete. Ne može biti na mobitelu dok se jede. Pa da nije dosta na ekranima, još i za stolom. Mlad je, naučit će. Hajdemo vidjeti. Petre, šta je pisalo na onom papiriću? Let's up. Let's up, to je to. Što se lijepo miriše? Kolači iz one tvoje knjige. Lijepa mačka. To nije mačka, to je pas. Što čini mačku mačkom, psa psom? Nego prijatelju, imaš ti šta si? A ne znam baš. Ajde, daj za ga nešto, ajde. Pek. Samo malo. Ej! Alo! Jebi klošaru jedan! Nevjerojatno. Evo, izvoli. Ja se Ivan. Fran. I na kraju mi nije ništa pisalo. O, pa dobro. Imaš sreću. Evo, izvolite, dečki. Hvala. Uglavnom, svima bi nam dobro došlo malo para sa strane. Imamo neke ciljeve do koje je lakše doći sa parama. Ovo nam je prilika, ovakve gluposti se prodaju po nekoliko tisuća kuna. Ja, kom ćemo to prodat? Pa mislim da je najpametnije prvo pitat muzej.
Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bih trebao pogledati laptop i pišanje. Da, slobodno, a šta zatreba, pitajte. Čuvate račun, za garanciju, ako što bude, donesete. Hvala. Doviđenja. Hvala, doviđenja. Šta si nam rekao, koja je rezolucija? Mislim da je 4K 60 FPS. Dobro. Šta se soli do sad? Je. Bog! Dobar dan. Antonella, ovo su Petar i Erik. Erik, drago mi je. Petar, drago mi je. I šta ima? A upravo smo pričali o tom što radimo s novcima. A može hladnine sa čokolade. Može meni gidra. To je to. Da, ja sam si kupio novu opremu za snimanje, novi kompjuter za montažu za Josipa i mene i tako. Ček, Josip Kudranovski. Onaj koji te mrzi u osnovnoj. Da, ne vjerujem, lik mi se pred tjedan dana ponudio da montira i tak, eto, dogovorili smo se i on je tak montažer od tada. Šta vi radite? Ja sam si kupio nove kopačke, ove stare su doslovno pred raspad, a ostatak čuvam za akademiju, jel? Šta ti radiš, Fran? A, ja nisam baš ništa ulovio za sada. Pa dobro, da, slažem se. Investicija u Gucci baš i nije nešto. Ali dobro, ti si još super s obzirom kakve budala ima, bog te sa 16 se tamo ubijaju svake subote. Drogiranje da nije spominjem. Da, baš, mi smo naspram njih mila majka. Aha. Hvala. Hvaleš? Hvaleš? Hvala. Šećera imaš. Hvala. Super. Ga, pogledajte. Hvala. A ček, montažer, ne zove sam to. Da, što trebaš? Aha. Okej, stižem. Ajde, vidimo se. Nije ko na vrhuncu, znaš, ali... Ide. Ljudi, nego, moram ići. Zove me montažer da dojurim. Evo, ovo je za račun. Ajde, vidimo se. Aj bok. Aj, bok. Kakav je problem s materijalom? Ovdje i ovdje psuješ. I mislim, ako hoćemo dobiti sponzore, najbolje bi bilo to nekak prekrit. Ali opet, tvoj kanal, ti odluči. Ma najbolje makni taj cijeli dio da ne bude problema. Može. I slobodno si sjedi na krevet. Ne.
Nikad neš pogodi ko mi komentirao sliku. Ko? Y majstri Y. Daj me, nemoj jebat. Pa ona onak ima preko 200.000 subscribera. Koliko? Ide mi se slajdat, jebote. Alo? Frende! Kako si? Ivan je. O, Ivane, dobro sam, šta trebaš? Čuj, pojavila mi se jedna prilika i treba mi para. A, kakva prilika? Znači, jedan lik mi se javio i radi se o jednoj dobroj investiciji. Sad treba malo novaca da se sve to pokrene. Opa, o kakvoj investiciji pričamo? A gle, ovako preko mobitela ti ne mogu baš objasniti što je, ali vrlo je isplativo. Pa moram znati šta je. Samo ću ti reći da nije baš legalno. Ne znam baš. Gle, prijatelju, toliki profit si ne možeš jednostavno zamisliti. Ti možeš zaraditi nečiju plaću u tjedan dana. Ok, to je bilo super. Znači, ovakva je stvar. Isporuka košta 15.000, ja sam planirao dati 5, pa treba bih tvojih 10. Uf, ne zvuči baš prelegalno. Ma joj, neće biti ništa, ajde. Gle, frende, ja sam tebi pomogao, a sad je na redu da i ti meni pomogneš. Pa čemu prijatelji uopće služe? Aj, dobro. Pametno, nećeš požaliti. Uglavnom, donesi svojih 10.000 i nađemo se na paviljonu u 6 sati. Najkasnije na Lepircu moramo biti u 7. Ok, može. Vidimo se. Ajde, hvala ti puno. Ti si pravi prijatelj. Ćao. U bok te. Šta je bilo? Si ju pozvao van? Ma to sam već pred sat vremena, jebote, dobili smo sponzora, Bepi sad će sponzorirat video. Jebat. Koliko? 5.000. Jebeno. Kalić, diži se.
večer. Ja sam doktor Zeček. Već smo vam stavili gips. Kost je na sreću samo napukla i u najboljem slučaju kroz mjesec dana ponovo ćeš ganjati loptu. Mjesec, da. Cijeli mjesec. Mlaci ti, dečko, brzo će to zarasti. Daću ti par tableta protiv bolova. Imaš kakve alergije? Ne. Ma ne brini, propustit ćeš samo par utakmica, ništa strašno. Brzo ćeš ti ozdraviti. Kakvi hladno. Slo prste, ne ošćim. Kako se smežurali. Ok, do sad, stvarno hladno. Može? Hvala vam na gledanju i hvala Bepsu što smo zaverirali ovaj video. A do sljedećeg puta pretplatite se, ostavite like, komentar, ponovite ovo ako hoćete. A mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada. Kako dijelimo pare? 50-50, mislim da je sasvim ok, 2,5 svakom. Ma je sasvim to. Ajmo mi to zalit. Pa prvi sponsor, bog te! Idemo jebati. Ajde. Ajde, požuri, kasnije već 5 minuta. Ti si tek kasnije 20 minuta. Ne morate doći bliže. Ste vi Ivan i Fran? Jesmo, si ti Marin? Ja sam kurir. Marin nabavlja transakcije osobno. Malo mi je mutan, ja mu ne bi dao 15. Sve je prekasno za prvo mišljenja. Roba je tu! Pa kao po dogovoru. Pola sad, pola idući tjedan. Ja se nadam da ćemo se mi uskoro vidjeti. A vas dvojica pazite kom i gdje to prodajete. Evo. Dobro večer, kolegice. Pozdrav kolega, kako smo? Pa dobro, tam sam za stolom. Ljudi, ovo je Maja. Bok, Maja, drago mi je, Maja. Josip. I kako to da dječji youtuberka izlazi u ovakve kafiće? To bi ja tebe mogla pitat kolega. Pa dobro, mislim, mene ne gledaju djeca od 10 godina. Imaš pravo. Mi smo ljudi, nismo svi savršeni kao ti. Alo, ima koga? Imam se da vitam, može to? Može. Evo, izvolim.
Hvala ti. I šta sad dalje? Pa sad, trebali bismo odrediti cijenu po kojoj bismo to prodavali, a pošto si ti najveći investitor, imaš čas prvi probat. Pa, da nije to ovisno? Pa, neće ti ništa biti. A, neću ja to dirat. Garantiram ti, nećeš se navući. Ha, mislim, gle, takav je biznis. Ako ti misliš odmah sad odustati od svega i izgubi naše pare, samo ti daj. Aj, dobro. Ali samo ovaj put. Ajde no, šta čekaš? I? Kak ti se čini? Pa peče. Ma ne to, mislim na okus. A dobro je valjda. Bog dečki, šta radite? A, ništa. A, zaboravila sam uzeti račun za struju. Aj, budite dobri. Može, bog. Ovo neće moći ovako. Na šta misliš? Morat ćemo za početak od nekog krenuti djelat. Mislim, naći ćemo neku bazu, ali za sad je najbolje ovdje. Pa, ne možemo kod mene. Vidio si da su mi roditelji doma. I plus, imaš ti stan, možemo kod tebe. Ja živim na 6. katu Nebodera, a ti živiš u kući koja nije direkt na cesti. Još je perfektno ovdje. A ovak. Onda ćemo se za 2 tjedna preseliti i naći neku bazu, a ti dotle pošalji svoje negdje. Uglavnom, smislit ćemo nešto, no idemo sad proslaviti. I kažem ja njoj, bebo, jesi te pala s neba jer izgledaš ko mrtva ptica. Dobro. Idem do WC-a. Doćemo se sekund. I kak ti se Petar čini? Pa, drag je jako, sviđa mi se. Mislim da ti se baš više i ne bude tako sviđao. Meni je izgledao da budemo dobili samo 5, a od tih 5 ja budem dobio samo 2,5. Pa sigurno je došlo do nekakvog nesporazuma. Ne bi valjda vlastitog montažera potkradao. Ja znam da si ti dosta popularna i sviđaš mu se. Ali on mene potkraja i ono najvažnije iskorištava. Ali to možemo iskoristiti protiv njega i natjerati ga da napravi neko sranje i onda od toga napraviti video. Sviđa mi se ideja, ali ajmo malo prići kada postane popularniji i da mu se i ja više svidim i onda ćemo ga zezati. Može. Gore. Bog, Fran. Bog, Petar. Postao sam sve u Dubrovnik, u hotel sa 5 zvjezdica, puni pansion. Bog te, ti si pol čeka na to potrošio. Ak ne i više. Sve da budem sam doma. Evo Petra, ali nisi ti trebao biti u Danskoj ili nešto? Ma jesam, ali nosio sam i zbog YouTube-a i zbog Maje. Svoje sam poslao kod tetke u Kolding i slažem se s Franom, sam doma, ne procjenjujem. A mislim, nisi skroz, jel? Baba ti je još doma, ne? A mislim, nije ona toliki gnjaveš ko moji. Frano, a kak te je sinoć bio u Kubi? Molim? S kim si bio? S Ivanom. S kakvim sad Ivanom? Košačićem. Neki si mu ti prijatelj. Onaj diler, ja se sad s njim družiš. Pa, gledaj, tak cinkat prijatelja. A šta sam trebao skrivat kak se lik nalazi s dilerima i opija jebote? I piješ? Ali ovo je nekakva šala. Ma pustite me na miru.
Ja ne mogu ovo više. Ajde, bok. Zašto radiš? Mogli smo to riješiti ko normalni ljudi. Aha, tebi su dileri normalni ljudi. Dobro. To je za piće. Fran, moraš to prije prestati s tim. Dugujemo. Pa koliko mu duguješ da si se morao s drogama početi petljat? Kad se sljedeći put nalazite? Reći ću mu. As Ronaldo watched on from the boxes at his former stomping grounds. He has moved into the second half. This time acrobatic stuff from Ter Stegen as Isco looked to be putting Los Blancos 1-0 up. He's got the option to get it across now. Jesi u podrumu? Onda se spusti niz stepenice i druga vrata desno. A već si tu. A, evo vidim te. Okej. Di si? Evo. Frane, ovo je Miran, naš novi kurir. Miran, Fran. I kako si? Šta ima? Ma ide, evo. Posao lagano, znaš. Sve. Dan jedno, noć drugo. Razumijem. Sve po starom. Sigurno drveni. Znaš drveni? Ne znam. Ej, oj, čudna si ti osoba. Čudna. Za čudnoću. Čete vi još šta? Imamo mi još jedno. Ajmo. Još dvije. Ova udara. Fak smo ljuti. Za fantaziju još ovakve sponzora. Jeli. To je pjesma! Mene malo ne može! Ja neću davat usluge! Neću davat usluge! Neću davat usluge! Ma mogu! Budem bako! Uzmi novce za tablete.
i ostatak si ostavi. Šta čim sam zarađujem, imam ja plaću. Zelene i crvene, nemoj zaboraviti. Ma dobro. Petre, budi dobar, nemoj zaboraviti zelene i crvene. Može meni. A meni? Može meni. Halo. Fran. Erik je. Da. Si nasamo? Sam malo. Pa lijepa. Ma joj, treba uzeti dok još možemo. Lik šmrče ku usisavač. Ne treba ti to stvarno, mislim... Kužiš, još uvijek možeš odustati od sveg toga. Pa gle, u nešto se treba ulagat. Ja ulažem u ovo, ti u nogomet, Petar u YouTube. Frane, nogomet i YouTube nisu ilegalni. Pa tak i tak budem rekao Ivanu da odustajem. Se me treba za još šta? Samo to. Nemoj se zezat s tim, ozbiljno, onak... Teško je odviknut se. Joj, pa ne šmrčem. Ako ti tak kažeš, a? Aj, čuvaj se. I ti. Aj. Evo me. Tko je to bio? Ma nitko, jel to? Pa evo, Miran ide sad obaviti 4 narudžbe. U dobrom smo plusu, broj narudžbi je veći, a i uspjeli smo nabaviti veću količinu paketića, tako da solidno. No, u zadnja 2 tjedna par paketića ovak nestao, jesi ti to možda uzeo? Ma nijesam, ne brini se za to, dok smo u plusu sve okej. Razumijem, mislim treba malo. Mogu ja sad ići? Pazi se policije. Pojačali su patrolu. A jesi li možda riješio u kafiću? Pa naravno da jesam, pa nismo više amateri. A dobro, sretni bilo. Moramo pričat. Ovo već neko vrijeme radimo i ja bi se htio isključiti. Ma znam, ima tih dana, ali prođe to. Pošmrči si lajnu, bit će ti bolje. Ali ja sam ozbiljan. Mislim da on nije za mene. Pa prijatelju, ove štjenima zajedno radimo. Mislim, pravi prijatelji se ne napuštaju. Znaš, ljudi bez prijatelja često ne jebu. Ima šećera. Ivana, Marka ili Baru? Ma da mi je najveći. Ima Štarčević. Ali to na ljubičasta. Je, idiote, daj nauči se sljedeći put. Hvala. Ajmo, čuvaj se. Daj mi lijevo.
Daj meni još jedan. Nijako cigaru. Čekaj, imam ja. Evo, dečki. Još palić. Evo. Teško uvijek 2 života, a? A jebi ga, na YouTube-u ne mogu ni psovat, a kamoli pušti pit. Prijatelj, da ja te pitam nešto. Ti si ovako poznat malo. Daj mi reci, si ti onaj kvasac, lakva, šta si? Akvas. Akvas, taj. Moja te čerka Iva stalno gleda. Aj, baš mi drago. Gdje ti meni reci, ti zaradiš šta od toga? Kako idu pare? Ima li šta? Pa ima par, ide dobro. Bode tebe, prijatelju moj, neka stvar. Niti se moraš dići u 7 da bi 8 bio na poslu, niti moraš dura šefa, mušterije, drnda po cijevima, digneš se kad ti se neka stvar digne, šta, smontiraš 20 minuta video, same pare idu, lijevaju se, ne zanima te ništa. O je, da. Ima tu i glume i karizme, jebi ga. To običan vodoinstalater, ne ja. Malo si drzak ti previše, da ne bi najebo, sam se pazio. Gle, ti si prvi krenuo. To što sam ja u 3 tjedna zaradio više nego što ćeš ti do penzije, nije moja krivica. Mali, pazi me se. I to dobro. Stani, policija! Ruke gore, na koljena, polako. Dosta! I tebi, mamo, milicionar! Sjedi! Ne. Ajde, 8, 9, 10. To je to za danas, bravo ljudi. Ajmo sad 10 klekva, gle ovo. 8. 10. Opa. Sad možemo dalje, sad se osjećam ko CJ, bog te, on je tu dizo 100 poundova, bog te, ja sam tu dizo svojih 80 debelih kila. On je došao, počeo me provocirat, ja sam ga istukao ko budalu i to je to. Ostane ovdje s kolegicom. Petar, je li tako? Sve u redu. Ali možemo ovo zaboraviti. Ustani, ideš u stanicu.
večer, mladi gospodine. Kovačeviću. Opa, pa ti si maloljetan, a? Ne, sve znam. Znaš? Koliko si trebam da ovo zaboravim? Molim? 100 eura bude dosta. Znaš šta, bilo bi ti pametnije da začepiš. Ozbiljno ti kažem. Tučnjava, to ti je kazneni prekršaj, ali nuđenje mita, to ti je teško krivično djelo. Osim toga, imaš koliko? 1,1 promila alkohola u krvi. Šta ćemo s tobom? Pitam te šta ćemo s tobom? Sami nemate zove starci sve. Sami stavimo. Maloljetan si. Imam bolesnu babu doma, starci su u Danskoj. Sve će se sam pogoršati. Šta ćemo s tobom? Dobro, ništa ti gledati. Ovo nije ni strašno. Prekršaj. Ali, ako ti se ponovi nešto slično u idućih tjedan dana, onda ćeš završiti u popravnom domu. Jasno? Pogledaj mu u oči, odgovori, ili jasno? Jasno. Ajde. Dobre. Ajde. Pamet u glavu. Znao sam da osnovne škole, ne znam da možda o kojim sam stvarima radio. Znam, ali ne smijemo ništa skrivat, ni koje se... Jasno. Hvala u svakom slučaju. A pasti pa tim tajnicama samo neki pasti. Alo. Pero, Erik jedan. Mislim da je kod mene u zgradi još jedan pošmekao, da. I mislim da je Franova droga. Kad možeš doći do mene? Vidio sam se sad vremena, ajde. Da, okej, dobro. Aj, bok. Znači, mislio sam ovako. Sutra Antonela, ti i ja idemo do Frana. Posjednemo ga, popričamo i objasnimo mu kako da se makne iz ovog nereda dok još stigne. Petre? A? Da, gle, ja se s takvim ljudima ne mogu petljati. Na mene ne računaj. Kužim, okej, tvoja slava, moraš paziti sve to da... Ali Fran ti je prijatelj. Gle, rekao sam ti, ja za takve ljude nemam razumijevanja. Točka. 10 godina se poznajemo, sad mu treba pomoći, a ti nemaš razumijevanja. Tebi se stvarno ne da to kazati. Fran je i narkoman, i diler, i kriminalac. S takvim se općenito ne treba družiti. Je da, prije smo si bili dobri i tak to, ali upravo zbog tih sranja se više ne družimo. Možda nije očito, ali zbog ovog to ja više ne mogu igrat nogomet. I sad mi vas dvojica tu još izmišljate toplu vodu. No što, ovo sam ti trebao reći još davnih dana. Tvoja slava ti se obila o glavu. Zbog slave, ti sad napuštaš prijatelje. Prije mjesec dana to ne bi radio. A šta ćeš? Moram ići.
opet YouTube. Aj, vidimo se. No, bila sam ja s tobom uglavnom. Da, Čao. nešto sam mi pogleda, počne mi traći s tom storijom. I on nije dobro uglavnom. Ajde s tim, idemo Petra na zrak. Ajde, Pero, malo na zrak. Ajde, mislim da je vrijeme. Uzet ću stani iz hrani. Ja ću tebe zdroviti. Dečki, živjeli vi meni 100 godina. Živjeli. Češ mu reći uskoro? Frane, imaš ti šećera? Ma Franda nema šećera, pa šta ti je? A šta, meni je dosta ovoga. Antonella. Ej, nako ti je samo smeta, ajde sjedi. Okej, iza onog grma. Ovo ti je za sve one 1000 koje si mi ukrao. Smeće sebično. Baš mi se počeo sviđat. Znači 1000 pregleda nadoknadit tu prazninu. Petre! Petre! Koji kurac? Gdje Maja? Antonella? Ajde, idemo, vodim te doma. Ja izem iz biznisa. Molim, ne može to sam tak. Ja sam najviše uložio, mogu izaći kako god hoću. Ne, vidiš, Marin je šef, on luče kad odustaje. Ma boli me, živi kurac za Marina. Svejedno, ne možeš otići sve dok svoj dug ne podmiriš. Kakav dug? Si ti stvarno mislio da nema veze što ti sa strane tu i tamo pošmrćeš koji paket? Znači ono, u debelom smo minusu, a njemu je Murija zapljenila novac i pakete. Ti nisi ljudsko biće. Mirane, zovi Marina, danas je naplata u 9 u Bjelovaru.
Koji kurac? Bolnica Bjelovar, izvolite. Imam 5 propuštenih poziva s ovog broja. Vaše prezime, molim. Kovačević. Aha, evo, Dušanka Klešnin je jučer imala srčani udar. Preusmjerit ću vas doktoru Zečeku. Ovdje je doktor Zeček. Dobar dan. Rekli su mi da mi je baka imala srčani. Jel dobro? Aha, da, Dušanka. Prestala je piti lijekove za tlak i to je uzrokovalo srčani udar. Kad ju mogu posjetiti? Naintenzivno je, ali nije u životnoj opasnosti. Ako se nastavi oporavljati, smjestit ćemo ju u drugu sobu. Tamo su dozvoljene posjete. Ok. Recite da ju unuk pozdravlja. Može, može. Hvala. Doviđenja. Otko ti tu? Moramo pričat. Jel možeš van? Tko si ti? Je li Fran ovdje? Ti se najavio? Najavio? Samo reci da je došao Erik. Kupite stvari, gotovo je! Nije gotovo sve dok Marin ne dođe i ne kaže da je gotovo. Ma kakav Marin, ja tog čovjeka nisam ni vidio. Došao je neki Erik. Kaže da ga Fran zna. Super, sad nam je on još trebao. Ajde otjeraj ga, sve će nam sjebat. Pusti Erika neka uđe. Pospremaj stvari, gubite mi se s očiju. Dok ja ne vidim Marina, ja sam glavni. Jesi zaboravio ko je najviše uložio? O, Erik! Tebi stvarno treba pomoć. Hvala što si došla, ali kao što vidiš, sve je u redu, u stvari sve je super. Super. Ako je tebi raskid s najboljom curom koju si ikad upoznao, super. Ko sam ja da ti sudim? Sve znam, Fran, svi znamo, ne moraš se više praviti. Gle, kako da ti pomognemo? Sam sam se ovo uvalio, sam ću se izvući. Ali ne možeš ti to sam. Niti jesi sam. Gle, imaš mene, imaš Petra. Petra! Petra koji mi više ni ne pozdravlja. Ma idi ti s njima. Samo možeš se nadrapati.
Daj, idi više. Halo. Fran, Miran ovdje. Nisam ti stigao reći prije, ali Ivan planira... Šta je on planira? Halo? Mirane? I ne da je prestao s tim, već se sam počeo baviti drogama. Pa pametno su napravili, lik je potpuno propao. Da, prekinuo sam s njim radi njegovog dobra, jer se on fakat mora uozbiljiti. I pričala sam s Erikom i znam koliko ti tvoj ugled znači i koliko ti stalo do toga, ali molim te, Fran ti je prijatelj, molim te, moramo mu nekak pomoći. Gle, ja imam neki ugled, imam sponzore, imam plaću, ne mogu ja sad to sve riskirati zbog tam nekog narkomana s kojim sam se prije družio. Jednostavno, krenulo me i ne mogu, sorry. A da toga svega nema, bi li mu onda pomogao? Gle, ja sam mislio da mi možemo normalno razgovarati, ali to očito nije moguće. Ovo je bio gubitak vremena. A gdje si se jutros probudio? Kako misliš? Pa, zar se ne sjećaš kako sam te iz parka dovukla do tvojeg dvorišta? Ili još ko zna? Znači, tvoji su te prijatelji, youtuberi, sinoć napili ko konja i ostavili su te usred grada u parku obučenog u neke dronjke. Zamisli da te policija takvog pronašla. Sva sreća da sam ja bila iza ugla da sam te dovukla doma. Uostalom... Kako ti izmišljaš, aj ne mogu vjerovati. Uostalom, tvoja ideja bila da prespavaš u svom dvorištu. To ne mijenja ništa. Gle, Franu i svima oko njega od sad može biti samo gore. Ti kako hoćeš. Halo? Jesam dobio Petra Kovačevića? Jeste? Bog Petre, baki ti se stanje naglo pogoršalo. Dođi najbrže što možeš. Evo, stižem. Biću direktan. Male su šanse da će živjeti dulje od par dana. Ako? Jesi došao? Jesi mi kupio tablete? Ha, dobro. Daj mi tašku. Ne. Dobro. Evo ti sitni da imaš za kavu. Je li mi
možeš dovesti tvoje prijatelje, Edvarda i Franju. Erika i Fran. Mogu. Oni su ti pravi prijatelji. Nemoj ih zaboraviti cijeloga života, bez obzira na sve. Znam da sam rekao da te ne želim uvlačiti u ovo, ali Ivan je sve pokupio, a bez para ne mogu na odvikavanje. Kužim. Gle, možda ja sad dođem do tebe pa da krenemo odmah sve rješavati, a? Ajde dođi za pola sata. Nemojte, molim vas! Fran, si tu? Bok Erik. Petar je. Upravo zbog svega bio sam kreten i... Dobro, sad nije baš najbolje vrijeme, znaš. Erik, baka mi je na samrt i htjelo bi vidjeti tebe i Frana još jedan dan. Da, sad kad spominješ Frana, mislim da su ga napali, ja sad jurim prema njemu. Napali? Jebote i ja krećem. Aj nađemo se kod njega. Četi gips. Brigate to. Daj. Lik ne otvara, ne javlja se na pozive. Hajdemo preko ograde. Aj, jebe ti majku, si dobro. Mislim nas. Ajmo, dođi. Bok, Frane, a? Čemu trčanje? Samo smo se svi bez veze umorili. Nego, da mi pređemo na stvar. Dobro si se zadužio i sad hoćeš van iz biznisa, a Marinu se to baš i ne sviđa, znaš? Jesi mislio možda da bi vratio pare? Ne, nemojte, molim vas. Šta nemojte? Ni ne znam šta si se uvalio. Momci, rogajte. Da. Gle, oni su 100% još u ulici. Ako ti kreneš od tehničke, mi krećemo odavde, jel? Nađemo li mi... Okej, on ga je pokrenuo. Gle, ja idem. Valjda nećemo poginuti, reci ja ga nađeš. Stiglu! I? Jeste te naučili malo? Jesi malo razmislio kako ćeš vratiti dug, a? Babo, natrat na ništa. O, momci, rokajte dok ne ostanete zadnje cijele kosti. Vidi ti to! Kog mi to imamo? Još bogatunčića koje treba namlatiti. Momci! Pa nećemo se tak igrat. Sad nije fair, a?
Koliko ja vidim, to je vas 20 na jednog. Ajde, spremite, to je ovak, jednak to nećete koristiti. Ajde! Koji kure, zašto je ovo tak glasno? Bravo! Prva impresivna stvar danas. Prvi put. Ajde, sad molim vas, sad kad vidim da nećete nikog s tim upucat, mogli bi vi ostati bez koje kosti, znate? Razlaz! Fran! Koji ste vi debili, pa jel ste morali pucat, mogli su vas ulovit. Policija, baci oružje! Kavić. Gol! 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 Ima napretka. Još nekih mjesec dana i ovo naše druženje od 3 mjeseca može završiti. Napisat ću ti ovaj recept. Odeš sad u ljekarnu, uzimaš 1 tabletu ujutro i 1 navečer. Super, hvala puno. Nema na čemu, dženja. Bok. Bok. Kak je bilo? Neko da ima napretka. Još mjesec dana mislim da je gotovo. A normalno da ima napretka već ti 2 mjeseca na tim terapijama. A jel znaš možda kad ćeš opet smjet van? Rekla je majka prije 2 mjeseca da će biti doživotno, ali mislim da za tjedan dana mogu ići van.
to. Fran, daj odi po bateriju. Sada baš ja. Ajde, samo odi po tu bateriju. Pozi, mali. Ja vas više nisam vidio. Jasno? Maleni, evo nas u novoj situaciji. Jel da? Zanimljivo, ekipa. Vi ste upravo krali u mojoj kući, a ja sam vas htio naučiti lekciju. Dobro, jel nije otmica malo previše? Malo, nisam mogao spavati mjesec dana. Dobro, tu sam pretjerao, slažem se, ali to smo uglavnom sad riješili, jel tako? Nego, da vam kažem zašto sam ovdje. Frane, tvoji su na moru. Petre, tvoji su u Danskoj sada i mislim da bi im telefonski poziv u ovo doba jako loše sjeo. Erik, tvoja nogometna karijera ne bi dobro završila da se sazna da si posjedovao vatreno oružje i koristio ga. Jedino Antonella u ovoj ekipi nema nikakvih problema. Sve je jasno. Dajte, pomogli smo vam privesti hrpu dilera. Gle, neću vas prijaviti sada, ali roditelji moraju kad tad saznati za to. A mi još moramo napraviti, jel? Pametan si, maleni, pametan. Da, pozivam vas da se kao ekipa pridružite jedinicama MUP-a. Vidim da ste sposobni ući u probleme, a isto tako izaći iz njih i to samostalno. Takvi nam ljudi trebaju. Što kažete na to, zapisivači? Ne. Može.